ilona numa uaia toia lofaina uaia tapunia ina fo ina fina unga safaya tangata malona anganga Finangalo o le atua e ui mai I mea mawala lalo Pale faa tau wa ai a wala mai ai o lona mana Ai ua tau solo mua lava I le au ke risiano Ona fai upu mai maleva ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le faa le tino Ai ua tau aso tau mata I ala o ke riso Ua whaai loa mai e le atua I tama vale vale O lona finangalo Ua tapunia nei o le alo fatunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua whaailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona nunga ua ia toe alofaina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga safaya e tangata malona anganga Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Sunga o whenga whakau elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta wale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta wale ma le telo isi au onanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo I na e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Poi loe ma whai ona whaongara o Q7 e whai ma te pause mo lo whale mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e ma whai ona tato susuina o nisi a wala I whale tupe sese a tonu e whetau I tūlanga o lo langa timinei. On mata o nanga I Supreme Mortgages, mata o tifisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Walau mai au Sam I le orua tasi o valutasi toluiva, valutasi pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. Radio Samoa. Taslima i batolu Amo. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Omega, feeling my loyalty.
Weka Cars. Lua selau Diabetes Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai matapasa mo lo whare mōmua. A whai fwoi o Yeiso mō kesi e mawhai o na tato sosoina o nisi a wala I whare tupe sese a tonu e whetau I maritūlanga o roa langa timine. O na mata o nanga I Supreme Mortgages, mata o tifisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Wala o mai au Sam I le orua tasi o valutasi toluiva, valutasi, pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADES Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofo no tātou o tunu le amatanga o le nei vai so fou, o tātou whero ai fo I o wale wha o wino le tautua, whai tau waso tau nu le lua olu ono, ia ai usi mai alau wha whonga. Ao tālia I nei se teimi o le tau amatanga o le tau sanga fou lua olu ono e tufa tufai. Le tau I tupe se furu miliona tā lai tangata ma pisi nisi le tu malo sa fata, wha pe aisi umu. O le ua wha ilo se ali I polofesa o le tu la fono I te tonu New Zealand. E ao na to ilo masile sileane I le ono tau na yeise sao le malo Beretania. I le tau I mo tangata o fioanga ua fia le tūlanga solo le leo le soifuanga masani. Ono le ngoto ai o le manua o le manawa nui. I o ngā sami o ia I tū malo I le motu o ponu. O whaero ele I polofesa le tū la fono I a Paul Myberg. I le vaenga o onga wha teknolosi te tonu o le University o Aukilani. O le ngā luenga sue na whaia le manua o malona au waa I le o ngā sami I sauti o le atunu. E iai le mafuanga. O na whapea o se mana o mai le malo Beretania. Na whau I atu le malo New Zealand. Whali ai le li polofesa I se li poti I lungo le leitio o le malo New Zealand. O le puinga o le saonga le mua o le fono o malo o le tang pulenga. E peo na sa tali malo ai Samoa. Ai mai se o le vaenga o polu na wha mautu ai le tupo Beretania o ia o le whaao. O malo le tau pulenga, e feso o ta I le suenga na whaia le mana wanui. I le alipoti o wha iloa I fo I wha maunga o wha lau I tele mai le malo New Zealand. E na o le se furu miliona ta la Samoa le tau I tupe, na mana o mia le malo Samoa. Ai le wha iloa I le apolo fesa le tu la fono a fianga o le malo Beretania. I le ngā luenga na whaia I se vaenga o ngā sami o le tātu utanu, ono o le itu le puipuinga. O whaalia I a Dr. Yati o le University of Victoria, e iai ona to mai whaapitoi le tūri puipuinga I te tau fo I le malo Beretania. O na iai sona sao le tu inatu o se tau I tangata ma pisinisi, o nuu mafio anga ua afia, o no le ngoto ai o le manua o le manawa nui, I ngata I fale o te fitoala I sa fata. O le vai aso na tene ina whaelo ai le te tai o le tātu malo I le pālemia, susunga la auli le mali atoa le ua te apolata I waufosi. Le tapena ai o le whailoa inga mulimuli le komiti le malo. Matangata o pisinisi I tutonu o nuu I sa fanta masi umu. A le I amata o na tufatu le tau tupe e se fulu miliona tala. O na o le toa lua whaipule le whaafare o le vanga whaupufai e pui ai a te tau o tangata. Na talo sanga I avano o tofinga tai fono whaavae. Mo le whaafoina o le polo keti miliona tala. Ma ua na o le toa lua fo I lea ua whiriwhiria I tofinga tai fono. O le sui whaipule o safata lua le fionga tuia pua fuatongi le toa, ma le whaipule o vai maunga wha, le fionga 5 gram tuala u le lei. O le isi se furu lua whaipule o le pati wha upu whai le I tālo sanga. Ai sa ave le la tutusi wha sea I le polo keti. Wa wha ilo le pāle mia le whelo inga mtu stala le sorulu o mawai. O le a wha ilo le minstalo, ia ide wa inga o le polo keti le malo. Tai fono uma ua whiriwhiria. Ai mo le fuafuanga le tuanga I ave le wha msinonga le whiriwhiringa o tai fono komiti a fono wha mai. O wha lia le pāle mia o le ai a te tau lea o le tai. Ma le tu wha upufai o lo angai le malo. O le uta oto le fuafuanga. E te tau na toia e ngā ruenga le tausanga fau le aso se furulua o Januari 2021. Wa amatai ma ngā ruenga ofisa o fono wha mai. E lua isi mta ngā ruenga lo tātou malo o mautu wha I unga o whiriwhiri ai o la ofisa sili. E wha ururu ia au nanga le malo.
O le mtanga luenga o ala manuia pisi nisi maleipa, o le fionga fe pule ai Roger to le afoa, le officer city o le atau veina le pulenga o le mtanga luenga. Ma ua sui tūlanga o ia i le fionga pulotu Lyndon Juling na wha ma vai. O le fionga ia fe pule ai o sta mali ua te le tausanga o ngalue ai le mtanga luenga le malo. O le fionga ia le aso i loa fa le upolu Ronnie Siosi ai o lupotea, o ia le officer city fong o le mtanga luenga o feso o tainga, ma wha amtalanga wha teknolosi. O se tamali e tofia nei o lo ngalue le mtanga luenga, ma ua sui tūlanga i le fionga le whawali i unu toa au e lua fono ti. O le officer city whiriwhiria fou o se tasi o officer city lango, o lea mtanga luenga le malo ma o lo ia umia wha ilonga ma walunga, wha pea to mai ma nga waa mo ngā luenga tau fiso ta inga wha teknolosi. E wha pena fo i le fionga whipulea i Roger tole foa, le ua vea nei ma wha ulunga fou, o le mtanga luenga o ala manuia pisi nisi ma leipa. Ua to tolu ai ia officer city ua whiriwhiria ma wha maonia le kāpeneta, e pia na sa wha i loa talu nei le officer city whiriwhiria, mo le mtanga luenga o tupe maua. Ua wasa i le maua fuala au wha sa ino le aisa mai uta ma wha mamori mai Amerika Samoa, wha pea i malai wa alele wha wau malo le tātu utanu. E peo na sa maua i se tangata malanga i le lua vai aso ua mawai. Pe tai o su wha inga wha awawa leo leo i whale mano o fuanga o loo masalumia, o loo wha atino ai lea soli tū la fono. Na maua i fo i le aisa ma le tele o sikaleti marijuana ua utu pepa, i le wha moe wha tau minatu ia i la tau o loo wha o ngaina. I leo su wha inga le vai aso na tenei, e silia le se furuli maafe ta la tupe Samoa na mauai. Ai le au fi ai tupe mai isi atunu e peo Amerika, New Zealand ma Australia, wha pe ai ma tupe fiti. Na wha iloa umaia vaenga na maua leo leo ia la tu waso wha inga, i le whailoa inga tu si tala ma le sui komasina o leo leo, o lo vai al mtanga luenga i le teme nei. O le au ngol gei whakakaronga pe o ngā karusanga, e fia mamoli se fia au mai le kanga luenga o leo leo, man whan pui pui ka wala pia, ia wafo i le aloa ko se o kako kungu i aso fia whai o reki kausanga. I le kelisi masi mar kausanga fo, a o le i o aku se fia au o le au ngale wha moe moe o reki aso. Ia fia longo fo i se o kako kungu i ngā luenga whakinga o le ofisa i ala i whala au whasahinga. Mo le sila fia e le mamalo le kungu o le ngei awa yaso. Aso sfuru o te sema, lua whenua lima se o le aso lua koro te sema. Ia fiku ngia sfainga sa whakingo inga. O sfainga ia fiku le ko kilo i mea ia ko sisila ai. Sa maua mai whale ia. Ia afia ia. Ia pai ula ile whalau whasainga o le aisa. Ia o se vaenga o aisa. Ia o ngi maluanga o umba ngā whapuru mo whakauinga. Ia me se fo ingi kingo i kupe sa maua. O ilang kou sa maua lia sfainga ia fiku. Ia sfuru fiku. Lua ia kamaikai ia sfuru lima ia kenge. La kou mai ia leo kau fia. Ia vavainga leo mo le aso. La su fiku februari kau sang fou e walau ai. Ia mo sila fia mai la so ivo te se ma se ipa ia la so lusu kol. Ua se fulu ai ia os fa ingan kanga luenga. Ma ua whainga mōli a ingisi e fast food wha. Kore su limbangi ali ia mangi ki ngāpon ka mai kai sko iwa. Ia morsi la fia ka kungu e le whai kikiri whawa winga o ngā luenga leo leo. A maka kuar kemi ngei si pa ia kau sang fo. Ia mōle kau whai e kafi e se le whalau whasainga. A rua kuras fa inga ira ko uma mo ku fale mo ria uma a mo ko uma ali mo ria uma ira ko uma yoro ka fier kemi ge ia ole kalo foi ka ko o lo ava mo le ofiso le leo lo su fai ku la e vala uma ia uma ko sa umi foi ia mau kingo a wangi ia ule a fier fala pasa inga ka sang fo ole famo mo ma ko kele ngi si sa manga lo mai for pui le ko ka ofia ngi ba so ngi sa kudo la ko fasalanga I fala fasainga mai le ko e ma ko kanga luenga
le whakingo peo os whainga, e whaonga i malo se kula fonga. Inga ia sai la ko o lo whakingo inga ia whalau whasainga. O le kalor kako ngu, so se vaenga whainga longo i mako, le ofisa o leo la kaangi el menga i engi meo vaia, o le ofisa au ku, o stand by a koga ko team. Inga ia mauki ngoa e, ia mawhai ngai keimi wa so fia. Ia on kilingi uma mea i kongo kako ngu. O ngu ia sa fia wa yaso ngai ia kele o ngu ka whaka iopia. E a fia ile laka o leo nge vai lele whalau ni ukai. Whangali uka vai kere fōu ma le au waa. E a le fōi whafofonga mai se o pule a lima. Whai pule o ngu ia. E a fia mos whamao nginga ia lele ofiso leo. E nga ia whakingo fōi ia kulanga masangi o lang. Ia whakingo ingo o ngā ruenga leo. Ia o le kausanga le kako ngu. E makua mo mea mga ngā ruenga le sosoka au. E le ofiso leo, whai pui. E o le ima whai pule o ngu kai kas. O lo o makua malosi le ngā rue whakasi o makou ma le ofiso kiuke. E mangisi o ofiso ro lako whamalosia kua oi. Nā ar whakingo ingo ngā ruenga leo mai ngei se ia o lumanga. Ua ave mai malosi ngai mau kingoa. E mau o malako o lo whakaua whalau whasainga. E a le fo o le loko se suenga. Le kaofia mo me ko kingo i lalo ngō kaka ia. Le inga luenga. Ai kele me ko kingo i le skala i lalo lako ingoa. Le sui komisina on tā ngā luenga leo whare pui ma le toi fuataina. Le sunga le i atau o le sa mueru afa masanga. O le masino Februari o le tausanga fau o wha moe. E tutula i eire to tero i lātou na puaina ma tāo fia mai ia o so whainga a leo. O tala a matai o le nei vai aso pupu, tātou whelo i pēa, Alpha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ia, ole na ua mawhai o na whafonga le tātou te nuu le te whaasalawino tātou tala mai Samoa. I le nei fui wanga le fiafi, sau dia mawhonga neto le tofa o tanga vai a tipi o tanga vai o se whapoponga. Ia, ole a matanga o le nei vai aso, ia ma le tātou iai. I le wha ungo le nei fui tau sanga, masalo i le koe kiringa aso pe lua. Ia na tātou au lia loa leo le tau sanga fau lua o lua ono. Ia, o se tue wa ainga la lina. O mea lo te tupu i lau whanua o le tātou o te nuu. Pei o nei ai le amatanga o le neiva yaso. Laua lunga i a tātou tala. Le tele o le momole aisa le ua maua i Samoa. Au kilo aku i le tele o se lengi le maua. Le ki o a foi fia tangata e whai. Ono o le tele o le se lengi le tate wa ai atu i ai. O le maua mai o so wha inga leo. Leo ma ua wha fonga foi le tātou o te nuu. Ua tā pena leo ma le lātou mata ngaruenga e wha wau le lātou ngaruenga le sairi lea. Ia o i lātou lo wha pena o na ngau sia le aisa ma wha atawina le aisa. Ia ma avatuina le aisa i tutono le tātou tenu o Samoa. Peo nei ele whai ungo le nei fwoi tau sanga. Tātou talala nao le nei fwoi vanga le fiafi. Ia o le a wha pena te maua se si wha popongo tātou talala na. Ile tau le valu le aso a tai au. Ia ma o le taimu muri whai o ne whaafonga i tātou tala o le amatanga o le nei fwoi vai aso i lona aso ngā fua luas fumalivo te sebalu o lima. Ia ma le wha i ungo le nei tau sanga. Ma le nei vai aso mulu le nei tau sanga. Ia le ua tātou iai. I le lo whamaranga le lei o le tātou atua. Masalo sa maruia ia au tāpenanga. Ia i le whai ungo le nei tau sanga pe o le ieri kiwisi masi le vai aso na seima vai atu nei. Ia vai atu tele niso i lātou whapenao na mātango fie ia le whailonga ino le kirisimasi. Maua le teimi e mafuta i mana ia inga meiso nei whanau. Maua fo le teimi e whapena ia ona asiate zoi fo ina ia tātou ainga. Le ngata i Samoa au se tālia ma so se atunuu
o le nei la lolangi. Ia wakako o for keimi o le wangia ai o lo la ir keimi ko kai keimi ke amaka i ngaru nga makua i e la va uswa. Ia nga e vidi ma i fa kope lo le ile amatanga o le nei fo i tausanga. Ia manatu sa maruia tātou ia fa mo fo i o le a fa penata penanga ia o le fa uma po le niwia ile o ngā tonu le neiva ia so pe tātou o lia tia i se ola ma se malosi ae talosia ia o ngi koe vivesi ka ko pe o vivesi rang vivesi e kirisi masi o ka fiolai po loka fa solo a koa le langi ia ono nisio i lātou ia le fatu a maua vanoa mai ngā ruenga sa ngā i e whaia lātou whātau o ngisio i lāko o level na tāwhawhau ia a le laua pisi whaasolo a toa tuai male a so lulu ia lātou vai aso na seima vai atu nei ia ono tāpenanga lava fo i ro kirisi masi e wha moi le aso lulu ni vai aso le ale aise vivesi i whalo lo ma tūlanga pi o ne iai ia ono le tūlanga pi o ne iai whainga whātaunga ia ole fa uma pi ona yei nei fo i tausanga ia mai fa mo nga wa kele e amu yo e pe fa pe wa kele ngia me alo fa ka ki ofu wa kele nga wa me alo fa nga wa yei ia onga o fainga me alo for kirisi masi so la matato te mi what is free va minuto o tele to life fitu te mo se si fa popongo tanto tala na mai Samoa i le tau valu le aso taya E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le whale o Samoa ua maea o na tofi. O Samoa ua uma o na iai ngoa, ma whaasino manga whaano whale, e iai o na pou. Ua ilonga lava pou, male i tua ai ngā matai e nofo ai. E o lava i vaenga uma o le whale, e iai le tala, e iai le matua tala, o le pou tū, pou lalo, o le pepe, tala luma, tala tua, ma isi vaenga. O le matua tala ua mautinoa, e a fio ai le ali isili o se nuu, ya po se sao foi o se ainga. O isi ali ia no nofo i pou o le pepe, o le tala luma, e iai tula fale ua uma o na tofi le nu. O tala tua e pae ai le au manga. Pe a fai o se alofi, ia maisi fo i vai matai o le fioanga. E iai isi pou malie e tusa ma le manatu o nisi o le au sina o le antunu. E fa pea o pou o le pepe fa sasa i le itu i luma, e ta ua o pou o le mo'o. E ta ua lea, o na whapea le manatu, o matai no nofo ina, ua na o na mana o na o e launga, ai le mawhai o na ua lata i le vau malu. O pou o le pepe wha sasa nga i tua, e no nofo ai matai e ta ua pou nei o pou o le folo. E mafua o na o le manatu, o matai no nofo ai, na o le whaalongolongo lamba, ma wha talitali le teimi e tufa atu ai le tā mafa. Le ala le taua o le pou o le folo. Ia manuia lau wha sausaunga Samoa i le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O le tofa asiava Antonio Tuipea marfapopongo le tanto por Kalame le nao le maufa Samoa Mondi o le nei puivanga le fiafi male amatanga o le nei vaianso. Seisho le fapopongo le lianso a taia. Luis Flubirute o te le fitu. Papa.
It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o walu se lau,
lua lua lua, 555. O valuselau, lua lua lua, 555. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua, Lincoln Road Henderson, te maua iai le tele o tawa la poa band, e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa ale tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. A matatu lima se lausi aga i atu le 5 fe tala. Fe so te mai ulungia, Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua fitu lua. Pe amanau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo Nai whawhiwhianga suwi floi mo le tātua tinu le nei fwanga la fiafi au le whanga solina le tātua por kala me whatalo whatu I atu pa I matuna whautua li I talataina so I fwmanuia. Tupa I matuna wha mo nasa manuia le Krisimasi mo oi masua inga. Le ngata fo I lea wha whira I atu te Vinci Lona te ia I fwra manatu mo lunga sa maua fo I se teimi fia mara manuia. Ia mo oi masua inga le Krisimasi au tātou wha sauni atu. Ia mo le tausanga fau le neva yaso. Sina leo wha mo fo I nasa manuia. Ia mafutanga male ainga le nei fo I whai unga tausanga. Ua tātou iei le Krisimasi male tausanga fau pe a tātou waulia o ngātu tonu o le nei fo I yaso male tautua a le Radio Samoa se furulima iwa tonu a o tau whai wiu fe au manga luenga ia ma mea tutupu le nei fo I tausanga lua o lua lima. A Samoan man responsible for a deadly low-fire launch of fire in Wellington has been sentenced to the imprisonment with no change of release for at least 22 years. Ile wharpuipui. Se tasi o li Samoa. Lea ua wharpuipui le ia mole o langa atoa. Mafua mai. I lono susunuino se tasi ia o fale. Maututongi I Wellington ma mauaile soifua e toa lima. I latou ia pe ona iai ia le whai ungo le ne tausanga. Le lau o molia matau fia ia ma ua maea le wha masinonga e o langa atoa I le whale puipui e tuli e le wha salanga. Se I wanga nā ua maea o na tuli tausanga e lua sa furu male lua ia o na to iai leo o sesi la sanga ia pe e anga waa I le palola ia pe a maea le lua sa furu male lua tausanga o tuli I le whale puipui.